cyamuhoye umutungo. Ubwo rero bwa mbere nabwo cyaramukubise kimuca urutugu. Umuhungu we niwe dukeka kuko yahoraga avuga ko azamwica. Bamufungura ati nzakwica wanyine imitungo ya data. Gusa urebye wenda hari n'abandi yaba yazanye nawe kuko nta ukuntu bamwishe urupfu rw'agashinyaguro ntabwo umuntu umwe yamwifasha. Yari umukecuru ugira imbaraga nyinshi. Mu karere ka Rwamagana umukecuru w'imyaka 60 yitabye Imana dore yuko abamwishe kugereza isaha bataramenyekana. Abaturage bavuga yuko umwana wiwe ari we wamwiciye kubera ko bari bafitanye amakimbirane akomoka ku mitungo, dore yuko abaturage bavuga yuko uyu mwana nyina yari yaramwimye isambu bitewe yuko uyu mwana ari ikirara n'isambu baherutse kumuha yayigurishije, bityo rero uyu mukecuru aza kugabanira abandi bana iwe amwima isambu. Ubugenzacyaha aribo bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'umukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yishwe urupfu rubi cyane ubwo abamwishe kugeza izi saha bataramenyekana, ariko abaturage bavuze yuko umwana wiwe ari we wishe nyina umubyara kubera ko bapfaga imitungo. Ni mu gihe ubugenzacyaha aribo buri gushakisha uyu mwana ukekwaho icyaha cyo kwica nyina umubyara w'imyaka 60 y'amavuko kugira ngo atabwe muri yombi ahatwe ibibazo. Iyo icyaha kitaragufata uba ukiri umwere, iyo urukiko rutaragukatira uba ukiri umwere. Rero uyu mwana w'umuhungu ukekwaho kwica nyina dore yuko kugeza izi saha arimo arashakishwa, ariko nk'uko biragaragara yuko uyu mukecuru w'imyaka 60 yishwe n'abantu benshi kubera ko abaturage bavuga yuko umukecuru arafite imbaraga uyu mwana we atari gushobora kumwica nubwo ubutaha ngo yamukubise akamuvuna urutirigongo. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu mwana w'umuhungu nashakishwe atabwe muri yombi avuge abo bakoranye bino, dore yuko abaturage bavuga yuko uyu mwana yari ikinani bamufungaga bakongera bakamufungura akaza kongera agakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse anahohotera abaturage. Rero abaturage basaba yuko uyu musore yafatwa agatabwa muri yombi ndetse agacibwa mwa kano kagari, dore yuko bamwe bamusabira n'igihano cy'urupfu bavuga yuko nimba umuntu yishundi naye bagakwiye kuhita bamwica. Agapfa byose muzabira ikintu muzana umufungo. Natwe dufite ubwoba ko yaza we gufunga ntacyo bitwara, bararya bakanywa bakaza bameze neza. Azapfe kubera yuko natwe yatwica. Abaturage bafite agahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mukecuru w'imyaka 60 dore ko bamwishe urupfu rubi cyane. Ibyateye abaturage kurira no guhahamuka bavuga yuko uwakoze bino nawe akwiye kwicwa kubera ko ngo nawe yagaruka akabica bitewe n'amakuru batanze, ariko ubugenzacyaha bwahumurije abaturage bavuga yuko uyu nguyu ubu kugeza izi saha yarangije gufatwa atabwa muri yombi. Hari amategeko yashyizweho yo kugira ngo ahane abantu nk'aba ngaba bakoze ibikorwa by'ubwicanyi, dore yuko icyaha kitaranamuhama nubwo abaturage bavuga yuko ari we wamwishe, ariko bigaragara yuko uyu mukecuru atigize yicwa n'umuntu umwe. Rero icyaha ntago kiramuhama dore ko uyu musore yagejejwe ku bugenzacyaha aho ari kubazwa ibibazo bitandukanye. Gusa uyu musore ahakana yivuye inyuma avuga yuko atigeze yica nyina ahubwo atanaherukaga mu rugo iwabo. Uyu musore rero yahakanisha muri byo bugenzacyaha ariko ijambo ry'ubugenzacyaha ntago ryigize ribyemera ibyo yavuze n'ibimenyetso byatanzwe. Rero uyu musore ari kubazwa impamvu yavuze yuko azica nyina nyuma yo gufungurwa, hakajya avuga yuko azica nyina. Impamvu yabivuze ni iyihe? Avuga yuko ibingibi ntabyo yigize avuga dore ko bano baturage banabivuze na n'ibimenyetso bafite bazana rekode cyangwa video bamufashe arimo abivuga. Umusore yahakaniye ubugenzacyaha ko atigeze yica nyina kandi katanakora ikosa ryo kwica nyina. Ubugenzacyaha bumubaza nimba yaravuze yuko azica nyina, abihakana yivuye inyuma avuga yuko atigeze yica nyina. Bamubwira yuko abaturage bari kuvuga yuko yavuze ko azica nyina, abihakana yivuye inyuma, ababaza ibimenyetso bifatika kugira ngo icyo cyaha cyo kuvuga ko azica nyina kimuhame. Avuga yuko rero mu gihe abaturage nta bimenyetso bifatika bafite batagoye kumushinza ko yavuze yuko azica nyina. Kuba nyina yapfuye nawe abyumvise ubu ngubu ubwishami ry'ubugenzacyaha ryahitaga rimuta muri yombi. Gusa ubugenzacyaha buracyakora iperereza uyu musore cyane kiza kumuhama araza gufungwa. Bamubaza abagabo bari bari kumwe yica nyina, avuga yuko ibingibi atabizi n'amakuru n'amakenya abifiteho, ahubwo yibaza impamvu ari ku ishami ry'ubugenzacyaha bamubwiye yuko akurikiranwe cyaha cyo kuba yishe nyina umubyara
akabyara kandi akaba anakekwaho kuba yarigeze gukubita nyina akamuvuna urutirigogo nk'uko abaturage babivuga, dore ko uyu mukecuru yapfuye urupfu rubi cyane. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwahise butangira gukora iperereza kugira ngo abandi bagize uruhare mu rupfu rw'uno mukecuru bafatwe batabwe muri yombi. Rero ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahumurije abaturage rivuga yuko uyu musore agiye gutabwa muri yombi agahanwa, icyaha nikiza kumuhama araza gutabwa muri yombi, icyaha nikitaza kumuhama baraza kumurekura. Ariko abaturage bafite ubwoba yuko uyu musore nibamurekura ari bugaruke nabo akabica. Niyo mpamvu abaturage bavuze yuko bamugumishe muri gereza paka icyaha kimuhamye, kubera yuko impamvu icyaha kiranamuhama kubera ko bapfaga imitungo.